Anna answer me back at us at Tonfano, you close soon 2 days ago. Na anope yesodia. See a boy check a crowd. Na me kwani mama na make us na such as a Ghana. This year ya player be or free agent. And me say when team ya me bon country kwechire kwa he asa. Ya ba ko ho. And to pato players did this way. Aye players in play omini team bia emom open assign free bonto na fe wetimi assign Hakim Ziyech me pato weni team bia we free agent after branch de Christian Eriksen ana fe Tomiyasu yawo aye Toko aye Ekambe ana fe Deli Ali Alex Oxlade-Chamberlain ana fe branch de Bamford Ben Yedder weni team bia Samuel Utiti ana fe Mendy wonu so any team bia Calvin Kuzawa wonu so any team bia Africa Zuma anso ubenya banta ne dinadi Amafe afe aye Yuan Baka Yoko wonu so any team bia Sergio Reguilon anso ana aye okay we anso aye banta ne dinadi Louisio Nshene wonu so nano dana me hu sa aso wonu so pe ba bi akọ Benaventura ni team bia afe Dalot anso any team bia ana aye abranta ne dinadi Kanati hiana to adwa hodi onya ba ku bi hwanya ba bi akọ he emom dale na mate me pato amate ni timbia anti aya na ma he no so naja matimi so atimi abo asaja ye benya ba bi di abantera kwa Jason Denaya me pato no so any timbia anti ano yankoba kakwa so a etotwa awotuma so na no pay me gba che kakwa adi amabara anwanta abante ni dey ke go no han wono de ni ti no matimi complete here anti okwa Galatasaray eno the official wanya sign e am from Manchester City Boboko no eno reporter eba ewo dwumade so na no pay mika che kakra adama na mega report de ni de sa yesi na no da ni city na antiban kwankodu o de Ghana ha ye fra na ITC no me pato ni de na yesi ankwankodu alate crowd bi ba wo fra wie bibia yeso mo transa de ne be ko anso akwakodu nanka o matima register brand no ade no ansum antiban koye reporter mensa kam say enkrofo di ko FIFA afa na FIFA di confirmation baba se Emerick Laporte obetimi esakan adama leti club Bilbao anase Bilbao boboko no entimi register brand no esanse amba on time ansa na transfer window no womusu close anum Emerick Laporte reporter efia brand na katem adi eba ewo dwumade so na no pe no yade ho nkoma kakra adi adana meko the Spotify Camp Nou ekoha ade kakra hey basafo o mo stadium na me so mawio ekofo no de ayan de ameso menya sakan enso ho esanse ade na ye fe papa he said the boss wo stadium nyame anim ne on the face of it ana medi campadia and ya meka say amesa La Liga no ebenya back e the new Spotify Camp Nou I saw on the 13th and also on the 14th of September Barcelona ebetime siakan ho afa ne ye to official communique and so ese benya ba eno ye tie free Barca kate adi eba na mobaka Jamal Musiala ne nemu buye na nasty injury ana branta no enso enya in fact ne na nemu bu pen ama na ha adwene ye pa mu ana tese mu he TV kwade wote kekre ama branta ne tetema na anu ata ana tese ye ko bi sa branta se na no da ye nim se jali du dinaruma ana ma o press empire we na ye mi sa se wa ye okay ana so or respond to treatment and ye man nyina kama edema according to the plan the one musi epeno me se ne man nyina so kama edi ema na sisi no waso nam kra wan said the ensu crutches p afa no asase etutusu nkakaka te sa akoda afa ne ye chene nante no o gidie ye pa se enkwa nim kakra no na fa ne man nyina kama edi ema na no Bayern Munich komo player Jamal Musiala enkoma kakra banta na dipa atase na no pa ye ka chire kakra edi ama awodwumade so na Manchester United ye ko musika se mo me yanka homada ne baso na fo wo ka sika se mpe no mu buafu mo nso amuni ska bia ho na sasa Emiliano Martinez Manchester Antiman no enye bibia o Manchester se ni wages no ordinal was really partner yes captain now about £200,000 a week Manchester United where no so do there be £200,000 a week pa there and ya so metimetia for Brantford dinadi Emi Martinez Emiliano Martinez Aston Villa omugo keeper nti is the reason why here Brantford and Manchester United and yan komaka kwa mete ewo adwumade so na another mebeye gaga e beka sawa ha sakwa Raheem Sterling no yes obi aso ompe o Saudi
no kwa poso obope yagadi jagopo Raheem Sterling yes such as the first oh there be say aja ya close Europe ebia Turkey for no baba ana Saudi for no baba kwa bna besi ne yes akoko jonso kra ebi ma ho se wo bo Raheem Sterling ti de ade na ya ne aboya so enya aboya so na ho se ni sika so ade say bem 300,000 pounds a week wonya he training kwa yenya kwa nke ma ni ye training wo kobam enso so akwa beji sika enti sia de bosoma yakofa besi yeso ye Raheem Sterling obi ase enya de so pe ano ye reporter men saka ewaduma de so se mpempe ya make say no fa bia ba de en minim enti Raheem Sterling so de no bara Lionel Messi me konkomo koguragura mu kodi nkoma kaka ekowa ya se wanhwe ya ebia Argentina wo mu game against Ecuador wanhwe na banta no anso anko asa na no da no prior back na omuso mu guso omototo niama enti wo mu he ebia Inter Miami eni abranta no be kasa no matimi e decide ye na oba hwese bia obetimi atenate na wahwe ama ne ho atimi ato ne yie pa anom ayedelo ne Messi efi na kate adi babara ni nyina ne yese bedina Lionel Scaloni so Argentina head coach so se obetimi decide nti so far ano ayede affiliate ne Messi akate adi Dean Henderson and so Dean Huijsen rather a player de Real Madrid na no da na branta ne kona kwabna akoda ne se sa Madrid no ayomayo Madrid no so wo ma yamfie hunsie wo so ko Madrid ya manfo hu no enya asem ko to se to da bi ko pia bontena won bezo obi abehu ni ntia ne ne super se de se na ni bofu a enti se na nkoba ya nkoba hu no o so na manfo timi recognize no sometimes was it onankasa ne ka na onyusu na wafre uba fo ebi so mmefa no kwabra so be ya no matin se sa won no timi se o se Madrid ni de nyame anim nie wo bo Madrid a atisan kan na chaze kotoko ne hazo folk no what te kura enye enti ano de o kama obi atese Madrid ni de nyame anim nie eyoman eno so branta de Dean Huijsen enkoba kakọ ade tuta ano otese wo ba Madrid na de ba kwa wahu sa manfo bebre ka player ni de Sergio Ramos omko so very aggressive ana afe wo ye good pa wo he goes wasa de ba kwa ye ne wanwan manfo enka ho asem branta ne passes what is Ramos ama passa baby or the pass ni se no ho pepe na be kwanti officer abranto no attribute pia emesa dodo na nka wansam na wono ne bobo no esa abranto ne de pepepe passes akama eba se aggressive no so kama ana afe eba no so se goal no sa bibia so kama ade man na Dean Huijsen koma kakwa wade tutwa awodumade no so no ana ebisa so okay sakati no wo did no bo penalties enti ene won so abai wo bebo penalties ana no se ebo mi na nipa egu hoyi na ada wo na nkrofu egu he minya bi mo entonso da he kuraze okope mad the penalty abo team anu Dean Huijsen enkoba kaka bantene adi tuja no ani ebisa se aya wutami ebo cross carpet passes wudina tire ube wansa wa ma pass no to other side na wan na che wo sade no ana ho che so ni papa ana che se che ne sade no na ni papa tam o so kwabna wase ni papa tam ane bo o 9 years no ni papa nya ye wase bo Faxi Park neti wose obo no atimi se ayire so enko ba bia 50 meters kura enu enso ne papa ma ne boy sa wase anom anene abo na te so hiti ball na wotimi enso no long air passes no ene ye dia banter edutwa bia wuru afia ha ana te se wuche no on your number one can radio say ana nkomo no enso ACTF in Shirai FM 104.5 and we are den okay and team adian mu ye diampa makato se uko aya YouTuber anum aya Insura TV na fe wanya so ni bi ahwe na still on Dean Huijsen abantana kaza akwa se yankamo bianta se ono adia aboa ni ye pa se tamo so no ne papa aya no watwe camera edi asinu sunu wa video na wo munya pon game se pe ana so ye ni training ni wi a na ne papa sa se wa anye ni se waze kwabena sa ne mani nyina na aboa no ama ne football ne so gina manju de tro ho na wu sa ball no ni mbo ni nyina na bazo bode ni nyina ekọ edi ama kwan ya wo so ne papa enso fa so ema no enso ye ni training na ne ye nkoba kakwa so a abranta na di tutwa awoduma de so na no pe no make check kakwa edi ama so ye nkwa nim kakwa na fe ye mfa
update ni bi mnadia mamen kwa branta ya friend Anthony so na Anthony din koma kakra dia ba one say we mandate reporter men say eka anu aye Betis kwa rada reporter men say ka say Betis player no yes kwa bna adeda MSA transfer window ni ba be close no yes Bayern for contact abranta no eka ta abranta so on pese wo mo sign no na ko besia kan edi amati manidin edi Bayern Munich ma o makata say oni salary na wo kwa kwaji no ri Betis kwa no won bebo hu premier num enso edi ama no yes abranta ne hwesika ni din ana yes o kata Bayern for say nyamia nim ne say o kata obejo musika na sabe wadado mo sika de anka ye pabeda wakati ri Betis for say obe sign edi ama mo ti ekoba say wayo mo sana cha say woni omo enso endi ni ye enti reporter men say ka say Anthony enso etani Bayern Munich dawa hono so anya kwanti ene reporter eba ewo dwumade so na mamenko Everton na meni nkoma kakra na David Moyes akasa David Moyes say amanfo say Jagiellis asa na impo na Jagiellis eba no no ankasa dewa no si hu Jagiellis no na abante de bedu akwabra wo se pon no obo no dewa no na adwene si ya no ade na aburu so wo se akwa no nsan bo no onim ni boye pa enti ebia na eyewa adwene se Jagiellis no ene ma nyina asande ama na ose dabi abante no bo no onim ni boye pa enti odwan no usane ama kama adima katina no so enkomo akakwe na basoda force akoma adwuma bako hu hiom ye pa eso mo ye na mekoko bisa o so ye pa Frankie region contract sense no no na sisia ya we the transfer window de no nkomo ano mba bedi na from ahwe ani abante na tima wiewie na tasania ma nyina tima kama adima katina no ye reporter Philippus akate adi eba na the legend the former player Daniel Storage adi nkomo kakra dia ba na Daniel Storage say kwabna se wa maniska so onko German so no onko to striker na okona Joao Pedro ha on sign ho da ene wo ma no sika se impredu onko to player obato Joao Pedro ednaba because player and eta so ye player yi kwabna bo no enye Benjamin Sesko de ni bi o wo de man o de beto atrem ni ti ye adwuma ni nan ye adwuma ni to ye adwuma ene ma me ne be se ne hepese kwabna ne hepese nyino tibi di shego e ma ni ye na Manchester die yes head target kura keke na 9.9 na head target keke abrante ntibi nyabinti Daniel Storage say one day player back wa wo fi say oye striker a o maniska so onkoto ne fam no beto atoni biem abrante de tin adi Joao Pedro na very good say Chelsea enya abrante no entim ane yankoba kakwa so a eba odwumade so anhyo maweska ane ebisa say Chaloba o player answer no so say Chaloba yi obaye wabo Chelsea o say ne obi mu baby a Chelsea wo na bia obi bottles abaso bode nyanmo ba na bia mudi bi anso de amatraf sa na okwa Chelsea omo fa no o travel Chaloba in fact obaye no wabo Chelsea ye papa ene enkanka Chelsea against PSG FIFA Club World Cup no abrante no boy no na enye ise kwa ento officer ni team ni de niam no anso ekwe ana travel anso eba na bo Chelsea ye pa na ano na yenya abote na yakobi sa Chaloba nkasa se wo ni ball ne se ano so player pa de hia so obenya rhythm na fenso consistency ni baba na wato so ya adwuma na say eno ana ema player ye player what say Chelsea team no ato so say no mu keep clean sheet and the Chelsea be kwa ni ye pa amata so ma win more matches eno yan ko be kakwa so travel Chaloba e di epa e wodwuma de so me pate jersey number 25 ana Branta de Gigi Donnarumma e ko so Manchester City bobo kono and the new City goalkeeper no ni jersey number wo kwa wisu ni na eno ada ana Alexander Isak me pato ni agent openya ni tin edi aya Vlado aya Lemek edi nkoma kakwa edi eba and central for kwate the one corner and ye bisa say na no da monkrofo afi wo munim dia abrante ne kan wasam say ana yi trust ni ade na promise ni ade ana so otwa no pano ade a ehia pa ese nipa obehu dia opɛ ani dia opɛ kwa no say asa nipa hu dia opɛ ani nia ompa ade nyina koye ade ba na abrante na chusu dia opɛ edi problem bi ani ete enya fi na obema jam city bia 100 de obeka no enti anu ada ani Alexander Isak me pato ni agent jodi pa ewo edwumade so wo sa me ya sorry na city bama enyo bia Manchester sorry Manchester no say yes onana umbeto no na Rahim Sterling kwa yenya atofo
na onana ene mo bebre pop oh sir Manchester was almost Turkey for no any Saudi na Onana bing Ediama Andrew Onana said Jamania goalkeeper and Timo goalkeeper ya manyani Manchester United say Europe no maklosa Saudi dia awaya dem ana afa Turkey so awaya dem ti omo choma na anything ya du bia ba omo pupo omo tikra Andrew Onana o meja ne kwan amata so Onana so atimi akọ eno aya de fi na kate edi eba na Manchester goalkeeper na wo mo san na Brentford de Sani Lamens na wa bana koda no say Aston Villa for the Royal Antwerp for Evio. I'm a catcher Royal Antwerp say Sikana Mutuan 18.1 no won't be the same thing. I'm a tessa woman answer Sabrantano. I'm a money Royal Antwerp before equality agreement. Satana agreement in Yama. Gabra Yasomo Rechina Yafa Kodana cross on the Manchester United because I'm hey Kate 15 for Anna Betoso. Also Vilania require Champions League or Babania that last year say Bonko for boy pa Europe na Manchester there and so could minim so be na who do good ani so or say so na Manchester no bebo oye you be ready be kwagozi and so akoda ne dia no na yazi Atlanta for sa gaga yo ademola no mu hia no papa say ye ni ankerim say wo mu Champions League squad and come fa ne nka ho ade jam di na yazi to deadline no ana buy for ba say okay say Interfor na mo mpa o masema say we no na mo say caveat na da hono ebi for the foreign club foreign club ntiaba ebo ni emunje na munja ademu fama yes you know offer the bedu ya yes nkofo na miebo ma miele tanimo anom kata ba ya for so mo pese wo mewu sika kro ma de mala lukwamo no anya de so mo ton na ton na wo bi okwa ko Champions League wonom na ton player fama no ne ukosi a what na samba be he no entanya de so de ni player ebe man tipato ademola lukmano nkofo sa gaga no mo yeso na obenya siakan edi Amatalanta bobo kono enkoba kakana na Fami Lopez Northern Central France ko tede one corner and e bisa say Pablo Gavino akwa no wakwajo Ghana say nim say wadan for pan na fofo mienu so de won say problem ambam na mon kasa anya sikasem a ebeye masem ana chese mema de he eno e bia o makoye di obi na ba ko atwiwadi ana say bia we yi bi na obi yesi eche na edi problem baba ana so Central for ni ye di kokosa papa wazo ani abanto muni problem bia issue bia ni omuntem wani abanto na ye fine pa anti rumors no so de kwan o mafa so mo ye players di he ene ono wadi tum empo mu so ahoda ente baba na mo meba mu so no muntuma so enya de se no kro bia oni abanto no ye fine pa na ye bisa se no kwampo de enya yasem ye Chelsea for ni ye kase ye misa se de enti no wa ma Chelsea no ano so Chelsea ni de enya so offer by a pabet Barcelona nanka so ofili Barca ni ye pa wo pe Barca sem entine be ya dim pa se wo be fili Barcelona wo se ni tam wo so nyina Barca na woni team Barca and woni team na one opportunity afi na wo be fili Barcelona na nti no kwa pa na so first ni de bebre bai Chelsea dia no nukra wom na mom no de o make ni decision so person atena Barcelona sa ne contract na ya to 2029 what is the contract no person wi ni nyina wo Barcelona ansa no be ko ba bia akọ kwabroboa di oni ba na maso check ayi ya can say Karim Benzema wa ma me interview say Madrid the best team in the world ade no ko Saudi Fami Lopez menene nya adwene na Barcelona for na yesesa akwanda mo ayala high press no say na no da Volcano for omo ya out ho ya see the same thing and the Chelsea for no and so ebe tibato Barcelona for high line no yes in Crawford wo mitimi Chelsea high line e kwan dem pa aye omo ko Volcano no yes omo hu sa Barca high line nye enti ano and so enkoma kakwa ja eba and na no pay yakate ediama be kwabna yakase true friend say we na the true friend Abrante ni dey Ruben Neves answer since Diogo Jota free mu ni nyina no a day before after say Abrante ni be free mu no game Saturday na ade ni see na Saturday no ade betina na tese o game bo kwabno bo game wi na team
ɔkɔ ɛyɛ Portugal ɛkɔ hɛ match sɛ abrante no tamo mudi ni fi Spain akɔ do mo kɔ na Ruben Neves ɛwɔ hɔ ɔbɔ game wie ya na ɔkɔ ɔmo fidi wa Liverpool ɛnso yɛ ɔma yi na Ruben Neves ɛsɛn twɛ mu kwabena wɔsi Adamfo Pa de onya Adamfo Pa no atɛ sɛ ampa Adamfo Pa yɛnti ɛnɛ tɛtu a sisia no wokɔ antentan no so a ɛtwɛ ne Diogo Jota adeɛ sɛ ne tattoo ana abrante ne ayɛ de ato ne na ho anti mu amadwan ne ɛwɔ Facebook na no abrante ne din de Ruben Neves anti ama fo fi sɛ abrante no sɛ wei na yɛfrɛ no ɛyɛ ayɔnkopa anaasɔ yɔnkopa anti adeɛ kyɛ no na sɛ ɛno a Chelsea new boys no so mo training yo Alejandro Garnacho ana afei ɛyɛ Facundo kwabena enkorefo no training kama kyɛ Bonanote training ɛne ne bibia timi sɛ bibia yɛ kama ɛde ma Chelsea ɛyɛ boboko no anti Facundo ɛyɛ Bonanote na afei ɛyɛ Alejandro Garnacho ana muhu ɔmo ɛnso wɔ screen so no Chelsea fans bibia yɛ okay ɛnso ɛde ma ɔmo nkyɛbusia yɛmfa nkrɔfa ma nso nsɛm no ɛmfa ɛnsi ɛhanom sɛ ayɛ yɛ number 1 akan radio station dia santiment nyina agi ɛde atumi on ɛyɛ YouTube ɛyɛ Nhyira TV na afei wonso atumi anya so ni bia yɛ kwamna bibia ni wode a ɛne maame mfa ɛnso ɛnsi anim sɛ twɛn kakra bi ansa na wakɔ first of all Femi Lopez no ni nyansa papa Martin Komonase so far players on board there office say watch say ni nyansa o de bobo na osoro IQ no nemum odwini yie last free Barcelona me bo Chelsea nemum goalkeeper bi ono no so opeti ma no de me mas team of Champions League watch say ni nyansa pa ye free Barcelona me bo Chelsea number 1 Bato Komonase okay number 2 ni say Nhyira FM yɛ de dwumadie bi ba na dwumadie no emu bɛ de sɛ me ka de made in edition na nya easy kra na we ni de na bɛ kyɛn ba ko no de made in edition na me sɛ da okay aboabofo na gye ɛda we ma so ne yɛ no yeah that way man so dey that way man so dey no ba we ni dey ye nya no wa ba man dey na we na ba man dey na new studio na ready tiefo say new studio ni dey nya asem kitwa TV setup no TV setup nya asem say o studio bi a e koya adwuma ho a e che BBC so e dey ayen dey am say ye nya fa Nhyira FM community soccer quiz no baso 2025